Al-Ma'idah ayat 27 Farman sinallahu subhanahu wa ta'ala watlu alaihim naba'a abnai adama bilhaqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Diha ayat panagnaan biat bat na to yang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala ipapakis sa manusia insuy-suy sinjimatu ha antara sin anak sinapo Adam dua magtaymanghod maglanggong karena ini beta dun haon hipapabasa, hipapaurul in baita dahil Allah subhanahu wa ta'ala karena Tuhan Rabbul Alamin in nagkisa karena beta dun haon laung niya watlo alaihim naba'abnay adama bil haqqi hati niya haamuin matan tuod dahil hatuhan na Rabbul Alamin in punan sin kisah jimatu ha anak sinapo Adam bang taurulon imbya mga kisah nagyato doon hay ni laung ta in parkala naawon ha antara sin sila magtaymanghod amo na makulang iban sin manghud magsuno karena in baita si mga magtatapsir sin Quran in anak sin Nabi Allah Adam alayhi salatu wassalam tiap-tiap siya laung tamagburos inasawa niya kambal usog iban babae manjari nasilad tim panagnaan manusia at niya subay makapagtiyaon in magtaymanghod. Amura kuman inaminhang kaakaran ng kagiwaan na di sablong ta manjari sa sumakawa magsulaybos kaagi in kambal sin nakauna magsulaybos iban sin kambal sumuno. Dihadto hadya in biya mga jimato sampai timao di manusia po nandeng ha bihadto in sara kanila. Naman jari doon hay ni longta in parkala doon hayan pagga siyukat sin anak mahulang doon hayaon haama muna in apo na to Adam alayhi salatu wassalam in atin niya, in kabayaan niya, amo in kambal niya. Magtuwihan. Naman jari, inyaon, longta, biyata kanya sindi at tumanjari. Nasa sumagawa, habihatin kahalan, in nalukos longta, abayta si mga sila, magtatapsir, in apo Adam, hati niya, na papagkorbanon sila in sila yaon amoy in biya mga nagsagga yaon ay siyo-siyo indeng nga mga korban longta matayma sinallahu ta'ala na maakad in biya mga pangayo yadto na sa biyadto longta indua magtaymanghod ini kanya-kanya biya mga pangibarat di kato kanya-kanya usaha in makulang niyaon, magtanom-tanom in biya mga pag-usahan niya, pagkabuhianan niya, in manghod, ini
kuan ni sa magipat siya sin mga hayop amoy in susumbayon. Na amoy adto. Naman jari doon hayaon paggain ini bihad to supaya masulot amin dihilan sila bihan papagkurbanon. At ini pagyanon kurban doon hay ni amo na amal pagpatisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. So sa reo-reo amal pagpatisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na magpa ini guwa dugo day nga hayop halal amo na lang taing sumbayon hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na Tuhan Rabbul Alamin day sabihin magtatayma sin kurban. Na bihad to biya mga hinang sin sila nakauna. At yun po sin apo na to Adam alayhi salatu wassalam. Aunday nga mga ini tatapsir laong niya ini hipapa butang inamoy in kurban nila dito ata simbuod na kansiyo-kansiyo na bihan amoy in laong ta masunog sin kayo doon ha uno yaon na amad to in biya mga matayma madtubihan. Naman jari pagka yaon nagkurban na sibu-sibuin makulang iban si manghod long ta in kaniya tumbu-tumbuhan amoy na makulang in hamanghod yaon hayop na in kaniya bihan pini niya in amin agad din ay kapaglaki dahil hamang na amin tumbu-tumbuhan tiyanom niya in pagkurbanan niya. Amad to naman jari in amoy in manghod isab pini niya isab inamoy sarayaw-rayaw deng ha mga ipatan niya yaon matambok siya mawayron satsat niya na maadtuin biya mga ini piyagkurbanan niya na ikan niya in natayma wala nataymain magulang sabab yato di ukalan in magulang kaniya bihan sampay ini namisarahan siya sinbis sara amoy hindi na tumuhop long ta hibungat pa amin tay manghud ng tubihan dahil singkaptangan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon haon id qarraba qurbanan patukubbila min ahadima walam yutakabbal min al-akhar na atinin sila nagkurban na sila karwaruhasin uno-uno na inbiya mga doon ha lauman nila pagpatisok nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon hayahon natay maalong sin Allah ta'ala inhambuk din kanila wala natay ma bihan. Na doon hayahon may tayatuay natay ma sabab na in sarayaw-rayaw hipagkorban sing kita atawa pagpatisok pa Allah subhanahu wa ta'ala piun tayo sarayaw-rayaw ring mga alta-ta muna-muna amunain alta sutsi, malano, wayron satsat niya, wayron sagdahon, gamayan, amuyin yaon, bang makakita sinamuyin, pagkurban mo yaon, amuyin imibog intao, umugin tao sinamuyin yaon, kakitaan nila imbiya mga kaibukan doon ha amuyin pagkurban yaon. Biya na si mga hayop bihan, bang matambok, baling katinwal na niya, wayron satsat niya, na yan kaukan sinamuyin tagdapukan niya. Sa sumakawa, in labi marayaw amuyin, ini amad tuin pakayon na to, hipagkurban, pagpatisok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inyan to na, muna ritay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bita, arugay ngayat, lang sin Allah ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di kau makahasil sin karayawan sahingga in hipagnapaka mo at inihipaggasto mo doon ha uno-uno na gastuhan hangaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kaugan mo bihad to amuin kaugan mo inhipagsarak ka mo bukon inhipag
sarak kamubihan, amo na yung mga ukay-ukay yaon, di na misan manjari pa kayon sin katukbalan mo madtubihan. Sa sumagawa, mamikaw sin sa lingkat-lingkat, amin sarayaw-rayaw, bang ibarat mga tamungon yaon, piyon mo bang amin pag-atod mo bihan, biya akaw madtuma tarsangang sin amin kuyag mo bihan, makakita sin tamungon yaon, amo at timbihon mo kaylo, ampa mo hipagsarak ka, na inyad tumahinang kay mo. Way pagduarwa, tay maunid to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian yung mga hayop, damikian yung mga tumbu-tumbuhan, panghianom, sibo dalong ta, bungang kahoy atawa, amuyin, pakayon tahipag, kabuhianan ta halaw man sin, kabuhi ta halaw sin, gumiini. Napion tayo sa rayaw-rayaw, iwan sa lano-lano, labiluwa na tuod, amuin, sutsi siya. Way pagduwarwa. Nasabi, ito na tayo makailoin, pagkurban, at niya pagpatisook si manghod pa Allah Ta'ala karena pini niya in sa rayaw-rayaw dahil nga mga hayop iipat niya. Na, biyayta doon haon, sin Allah Ta'ala, qala innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Pagkadiugalan in magulang hamanghod lang si manghod na in asal in Allah Ta'ala in amuintay maun niya amuin ini hinang si mga tao nagmabuwa po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun in tao magsarak ka wayroon pagbabuwa po Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayroon doon haon halga kaniya in biya mga paghinang niya sinamal niya, nasal diya to tayo maon. Naamoy at to imbi ang mga jimato haamoyin. Puno yaon karena beta doon haon. Tapsiran si Ibnu Katsir. Laong niya roon haon. Ipapakis sa in suy-suy. Jimato anak kapo Adam. Amin dua ini. Hihabil iban hikabil. Nga nandoon. Na ipapakis sa pa mga Banu Israel at ini pa mga Yahudi doon haon sampay aon doon haon deng hakabtangan sin tafsiran sin Ibnu Katsir amoy in biyayta doon haon in pakisahan pabaitaan amo na mga sila tay manghod si mga baboy iban sin ini amo bihan. Sabab na yung mga sila amoy nagmaksiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil nga Banu Israel na pindahan sin Allah Ta'ala in umbang payaw nila in taumaas hinang baboy in bata bago hinang amo. Na amo yan. Nayadto inyadto dahil nga mga mulka sin Allah Ta'ala di hababaw sing gumini. Nalari in mulka sin Allah Ta'ala dito hadlaw akhirat. Na ini uno yung sabab niya may tanasabot yung mga yaon kana sin amuyin yaon kanilain kaikot halon sin bigi jantong nila sarta yaon doon kanilain pagmanja hababaw sin gumini daing hapar sa babansin igil iban jangki yaon halon sin pangatayan nila sabiad to di hadja jumatu pakarayawan inununo hinang nila pag-ibadat karena lawi-lawi na tuod yung mga sila yung pag-ibadat nila nabukon siya pag-ibadat labay ring haamin makad sin panghindo sin daak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala biya na sin panghindo sin Musa alayhi salatu wassalam pa Banu Israel amuin biyag mari nila lumag sila sing katanaman nila. Nabihan din katantan, amuin himinang, sumulang din nakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo akaron nila in hawa napso nila. Naramik yan doon hay nitimindog ha, amoy in dua magkaymang hudini, habok din doon haon in, na mamaugbog sin, ini piyagmarayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in hambuk yaon namun himihinang sinpiag mangi isab sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na sabihan to na taymain hambuk, wala na taymain
buok. Bihadto. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Naamo yadto imbiya mga laong ta jimatuha kahalan sin doa magtay manghud doon hayan. Sampai doon hayaon amoy in biyaitaan niya laong niya patayon takaw laak tulanak na uno in sambong niya sinamuin manghud biya. Lain basatta ilayya yadaka litaktulani maana bibasiti yadiya ilayka liaktulak. Laong niya bang laong niya imagsud mo karna ukabon mo ilima mo yan karna maksud mamatay ka patayon mo ako na inakulong niya di ako ini mamakay silima ko amuin mamatay kay mo. May tayad to. Sabab na magtay manghud sila. Magalanggong sila hangkay na hangkaama. Na biya na sin Muslim, iban Muslim di manjari ni magasagdugo. Di manjari doon haon mag ini dihil ka bisara bukon marayaw patay manghud ta. Sabab bang mo bisarahon pa kangi anintay manghud mo labi-labi na to bukon bunal inyad to magbingkay mo in kasatuan haadlaw gana-gana. Bihad to mga katawtay manghuran hakama Islam. Sabi to subay ayaran na to in ginhawa baran na to. Sabi na sinagi masabot ta magbalik biasin tungod pa amin pagkurban yan to naaon aturan niya yan in pagkurban. Wayron sat-sat sinamuin inihayop susumbayon mo biyan. Bukon saplong intay nga, bukon pingka insiki, bukon uto dinikog, bukon limpong inipon, bukon liwatim mata, bukon siya ini uno-uno na sat-sat bihan. Tandok sambil amin bukon lababali. Bihad to. Hati niya amin bang mo aturun in hayop yaon na agad ini bangaon dapat makakitain kaywanan makumug kanya agad niya gantian bayaran sindukaing gantian sabab inyad to mabaya niya yad to kawaon pabaran niya kinug niya kinibog niya nabihad to na hati niya intungod paparkala pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala suway in katantaan amuy in doon mo bunon ingkatan marayaw daing ha marayaw makalawiin dayaw ring hakataan. Ang kanang pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala subay tuod siya bilhaq amuin kasabunnalan katantan. Unin pagyanong kasabunnalan subay siya ring hatuan ng rabul alamin. Kanang Rasul sallallahu alaihi wasallam manuisuy hadya mamayta bang biya diinin kaagisin paghinang niya, piyang daakan kanya sin Allah Ta'ala, sarta piyang daakan ha umat niya, amag tim mapatot na tuurulun, singuran in katantan. Bukon kita ni umaun pa amin katanaman na to, kawaya-bayaan sin ginhawawaran na to. Naman to. Na hati niya, inyad to, biyeta si manghud, may ta siya himinang hati niya mamaw sa tay manghud niya. Unin agi niya, inni akhapullaha rabbal alamin. Karena in ako, mabuga ako magmaksiyat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamo yadtuin, dahin ha mga ini, biyeta katusin Allahu ta'ala intungod pa amin duwa mag tay manghud. Na iniring haparkala sinamin jimatuyad to, ini panagnaan naang ning pag-asagdugo daing ha anak sina po Adam alayhi salatu wassalam. Pag-asagdugo labay ring ha kaanyayahan. Pag-asagdugo labay ring ha amuyin jangki giging. Pag-asagdugo labay ring ha amuyin panulang katan pa Allahu subhanahu wa ta'ala.
sa laggo dusa. Amoy in pagbuno sambil biyayta doon haon, amoy ini biyayta habanu Israel, nahinang sara kanila, bangaon makahinang simbihayad to, biya law niya sa pantunsin, nabuno niya ingkatan, mano siya halaw man sing gumini, bang siya makapatay labay ring ha pag-anyaya. Amo atin laggo sinamindusa, mahinang sinambuk tao amoyin, mamuno ha wayroon dusa niya. Na amo atuin lang ta, subayad to, mapatuthalian sin, maglanggong, magtaymangon, misan bukon maglanggong, magtaymanguda ina ataw hama. Nga labi-labi na to din pagtaymanghuda ka ma-Islam, sa babhiyaram doon haonin, alta, bihan, in ginhawa, in alta, iwan sin kamaruan. Suwayad to, di manjari, ubahon sin hambuok, in kapatot sin hambuok. Suwayad to, ayaran niya, gamayan, suwayaon halom simbigi jantong niya, in taymanghud niya, biya da sing ginhawaran niya. Lasahon niya, in taymanghud niya, biya sing ginhawaran niya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di siya mabista ang pag-iman pa Allahu Ta'ala, bang siya ri lumasa hatay manghud niya, biya sila sa niya, hagin hawawaran niya. Nabangaon kaugan niya, pawaran niya, suway niya kailo, dahon magsaw-sawin, kay manghud niya. Labi-labi na tuodin, magtay manghud, agama Islam. Naamoy adtuin biya mga ini halian na to in pakaradyaan sabab muna in parkala pagbuno ini wayroon tao hindi magsusun, wayroon mano siya hindi magsusun, sibo malagbo do sa inang si mano siya kaniya, amin kuntara niya bang siya nakapatay mano siya, diyan hikatug maglimpa-limpa siya. Bihan. Mahita. Sabab, di niya yadto. Aun waktu matali niya, imbaran niya, bang siyang kiyog dan simbihan to, kaya unahan siya. Bihan to. Nasabab yadto, masakit yadto kaniya, imbihan to yung kahalan. Nasabab sin ini, ajimato ini, sindua magtaymanghud ini, di na makaingat himinang in magulang, banguno in hinangon niya, taymanghud niya. Bangunuin, ini hinangon niya, hitapok niya yaon, di na hikatapok, dahon niya pakain guyuron, intay manghud niya, day para hawak to yaon, in Allahu subhanahu wa ta'ala, ini naugbihan, tita amoy in, panghindo kaniya, bang biya dinin hinangon niya, paba'atallahu gurabay yabhatu fil ard, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Lang niya, doon haon piya pakita kanya sinallahu ta'ala, aon dua uwak nagkalo, napatay sinambuk uwak inambuk uwak, uwasman miyatay inambuk uwak yaon, na nagkahig in uwak bihan halupa, bihan, kialutan niya inamin lupa yan, tuan pa niya, yini kiwan madto, yud madto palomsin lungag piyag kalutan niya ang paniatiabunan. Naamad tuin na hinang niya sambil amo na isabyan na hinang sunnat sing kita tungod paparkala bangaon mapatay subay siya hikubul habihad tuin uno-uno nain longta ini jimatuha siu-siu manusia sibuk nakasakit atawa patay weron ka uno-uno atawa patay biuno atawa uno-uno na insuway sadya siya hikakubul. Bihad to inamuin aturan niya mga katawtay manghuran ha agama Islam. Na ini ni katan atihon na to sampay biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma minkum min ahadin laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuqtalu dhulman illa kana li ibni Adamil awwal kiplun minha.
Hisiyo-siyo hambuk daing kanyo, mapatay, in kamatay niya, labay ring haapag-anyaya, labay ring hapaglaog, na ini anak hiya po Adam panagnan, hati anak makulang hiya po Adam, aun siya bahagi dusarakula. Ikakanap pa amin asal dusa niya po unan si pagpatay niya hatay mangud niya. Hisiyo-siyo mapatay, maanyaya, atawa labay ring hapag-anyaya, biuno siya, haway roon dosa niya, atawa iyad tubiya mga tuhuma sadya, pag-ubos biuno niya, sibo dain namuno yaon baran atawa aon nagdaak dugaing, in nagdaak iwan siniminang simpagbuno, sibo sila yadto makananam sin mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala, ada kalari pahadun niya pananamun na sila, nabang di long tahad law akhirat kana naman nila in amoy in nahinang nila yadto ring ha mga pag-anyaya yadto. Amad to mga katawtay manghuran ha kama Islam. Tiyo-tiyo patumtum hawak to ini, hawpo-hawpo, tas in mahal ka dito, tungod paparkala, siyabot doon in pagkurban, iban siyabot doon haon in pag-abugho, in pag-anyayain, katan sinamuin panulang patuhan na bulalamin sin Banu Israel, ibalik kanila sin Allah Ta'ala rihalaw mansin, gumiini, na in mga sila, wayroon kamaapan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabating niya on katan, biyabaita, biya na sinagi, hadis, balikan ko, ma min nafsin tuktalo illa kana, alab ni Adamil awal, syatrun min damiha liannahu awwalu man sannal qatl. Long niya wayron hambuk manusia, mapatay siya, in kaaunan sin pagpatay kaniya, biya sin pagpatay sin anak kapo Adam, hatay manghud niya, na aun bahagi sin anak kapo Adam, amoy nagpadyato sin panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahing hapagpanaog sin dugo, na sabab siya lang niyain nakahinang sin sunnat sin pagbuno. Bihan, hati niya aun bahagi niya. Na hati niya, bukon sadya amuin lang ta na kiyahinangan dosa, sampay sin tao na raak, mamuno, inyad tulamod dakatan. Iwan sing katan timabang nagkainakon, inyad tulamod dakatan, mga katawtay mangurana ka mga Islam. Liannahu awwalu mayitin mata min bani Adam. Sabab in panagnaan nawapat daing ha anak kapo Adam, amunain anak sinapo na to Adam hikarwa usog. Amunain hihabil. Yuno sintay manghud niya makulang niya, amunain hikabil. Amuyad to mga katawtay manghuran na kama Islam, na rin ako makapahawa waktu ini bialo parang bus nagawanin liog kuyaon. Insyaallah ta'ala kaluha waktu rugaing biya mga dumayaw indakan sin ini pagnapasta na mangumbay da ko kanyo kata na waktu ini. Ako ulo qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.